dan terkuat ati manong yo fi kam gini ke reservation policy ke roster system giga kata ke reservation policy giga kata ke roster system common ulai woje penbha penmet ya ga menret yang gibru kasih penar centiag yang ta hagani ke podcast ke episode ko nya phaso de yo gasi wa umma Dapoiwanme Laloo tada de yaklami lech phang reservation policy de yaklami lech phang roster system de yaklami lech phang bon chat ki wa relate wa gani ki topics ta umniuma Dapoiwanme Laloo to wa da pas ya MPA ta de bon chat bahagi kam gi wa leu gi wa ya rabu je gi bro gi wa mau gi te gi wa mem mi per Taiwan re de ya rabu je gi bro bon bahagi chat gi wa leu ye gi kam yangแต่ว่ามาดปอยไปแหละมันวรสนาสุขบายขนาดพร้อมแต่ว่าขนาดพร้อมนี่แหละพังกับจริงเงี้ยงก็มันหลายลุติวก็มันพอดูว่าพูดเร็วอย่างนี้กับ MPA แต่ปัจจุบันนี้พอดแคสต์จบที่พี่อุบอีแหละปอยดูว่าปอยก็พูดว่าพูดเร็วอย่างนี้กับ MPA อีแหละงานเช้าวันนี้เลยงานว่ากันพามแล้วกูโฮสต์อย่างนั้นแหละมันบนพากีknowledge ทีวีเนี่ยต่อจะพังอย่างกันล้อแต่เด็กละมีเลยจะพังอย่างกันล้อแต่ดูคำเตือนนี่เด็กพี่เลยไปจะดูคนใน podcast เยอะพี่กี่เยอะพี่kitaจริงๆนั่นนี่kita knowledge แต่ดูคำเตือนนี่ let's get back to the podcast Yo, welcome to the Neighborhood Boyz Next ni em guest yang ma Dapoiwanme Lalooแต่ช่วงดังpodcast ma kerpari phi wo AVE ke introduction ke yang phi khublai nga bertuju ma Dapoiwanme Laloo khublai le ega program ke yang phi hagawa de khot phi ngan ne ema hagani ga banta khublai chibon te ki kam yang nga hi to wa contribute ga society te nga de jong man le student leaders yang ka ba ki por manchua na man le win ngi no yalam yang isan malang hagi por gredam te still dan continue serve your society Raman social activist te kwa active le na ba phi redap phi ga yong MPA master of public administration nga kata first time snyau ga happy snyau to wa kam ga te lan phi ai me ga course MPA kani ga course man ko kam ka course ko upai phi master phi ga district administration la ni gwan giliang yong sarkar ki departments concern yong sarkar te ongi ga administration so hoy ma ko na pi ka jak wile wa jet pi ga ta course dang hypor dang pure ha gi snam gi manchua hypor dang mano win ngi nong elam sen malang ga ko porle te nga da jo cha kem mo arja khali po thanan te ki daw hi gi wa chama to wa nga cha kem ti por to ti ga iwan kongdo te nei dei daw nei bha man hawa poi ki police one kem gi phi nang kong to kuli phi bertu yong ki ndam te war one kuli phi ga name plate ki yong ki ndam te kuli phi ga warren ndam te hade nei te man yo kuli phi na ga one station one gi nei bha la one mudur MP ha ga umulong station to one kem phi na ga jawa station tele rong taman man wi one kem phi to du na umulong station do ni te kini to gi man gi basic yong ka an ha jing to ga lo nei te daw to man paman go inga berkhat di por ne bhanga gini ki basic mte bagi di por te mana cha kem mo da di por man go inga bo berkhat wa em kampure ya ga an yok ti ga an mana ti ga an man yo view da pon di kam jol e view da society man ne te wa cha kem ni vi man kre na fi ga paman go inga bo pure ya ga lo at the same time su pure ya ga master of public administration mai tet por chong be ga jel mo gi wa ha mai nyong phi wa pamani phi kaman what's going on with your mind ha mai nyong phi o pamani phi o jit phi ni ga course ite hi ne bha ga ong ha woman hi leaders bon sen hap ti bi ga an ga man kong do man ti bi ga an ye klam ha yu bon gi banta o ya da ga society o ya da ga yi ne bha UEP bon sen gi leaders ki yong ha po ka jala ga yong hi bon sen wa chami do he always lagi daga emotion tem jo lagi daga wisdom taman da yele ha gi bon ki banta cham charam noi te han rai nga jing sang tho yong ngai to kamu leaders to ulai daga jing stand da mi te emotion one go hade
แต่nanti ba make sense mani wo kuli fi kata na kuli ba Okay. heji por wa kam ong kon pham ko chu jingli tentu ong kon pham por MP mon strike ke pinong teman kamon wan nga kuli yang nga man kamon strike un ke pi wo lan pi man degenit ka course ke ni ka MPE na wan sa wa champi ka ni ka course During the course of study yung nga hi subject wo pero sociology master of social work te sa gani jing yog yung nga master of public administration kini hardly hi gibru yung insa ni puro gi te handai nga manawi ni bahatam yo takho wa gani ka subject tas nya man kani ka subject man kam go ban ni ko lo ne nai ba gani ka subject da lut ko woro gi liang te nai dai daw man nga kani to ka subject ko yu bil yang wo large khamat ha jing to ga leadership yang ko aku li tani ong phima na na pham sang tho ba yo man a very il kham jo I bai ba la boy ni khamat to cara ong pi to station chbo nga mi wiwa di na joy mut gini na umulong kim ho wi mi gi pi wan umulong mi gi wan man pe gin ga chnong mo ka chnong go sa ka station go yung pi ka station man tapi la MP ha juai to ka station yung pi ga juai dugi police na juai ron hi wan kam pi tawat la na umulong wan kam gi pi la hablai lang bagi ka police station na mudur maka kon pham on na juai te mudur em ho umlong man chnong na juai sa tang em ho umlong te ki police na umlong ying mo check ka area ko sa bisa either woman ko permanent mo temporary mo man la temporary la man temporary te ye bagi kam tip pun gi mo kita gi lo te gi khana gi cara aktif ni mo nga kam em purelo nga kam nga tam em le pure guys pangi la bon mlin nong tip de ka ima kalam I pangi te gi lo pangi no chubo ma em zo plus ong gam tam tanong ngam tip de ka nga ong jan to hi ong te la ve je bole chubo pi ma chubo kam ni na chubo kam nga woni ni pe chubo commit crime ha juai tu sini dan mo pitu police itu yo gi mo ye nga mo kan ye ki ne bhaga area of occurrence man go ha juai temon man ye gi kam pi la de to MP ha juai sa ki de gi mai gi te gi log gi wa dang gi wa general khnang yo man aware ki pai ba wi la yo yu kam ong pi wi da ne ba lertip ya ga lo man em ga te strength em ga te power e sai bi ha chwa wan kam gi pi la man PM hok pi ko li ga warrants wa ka daw yung ga jing cha kem ga yung pi nei daw wan kem gi pi ta wai wa em hok pi le u make a call chagi ha yung sa yung pi ha den ra gi pi ha den ra gi pi just get to produce gi pi first class magistrate yo ye gi so ye ga custody yung pi mai te ga jik so yung ga custody yung ka jing so custody gi police ye pi le ta man la dam produce gi pi magistrate man be an go em ga video pa yo ongi ha ka video ongi mana psi api police station ham jo ra phone em gam gite ma che yo pi pa it depends la da to cha kem pi man gi automatically hi ge phone yung pi da sis ki police ka ye de pi nem kam tang wa karaj yung pi man da sis ki police ye ka phone yung pi karaj yung pi wan wa ka police kam we ilat ko pi wo phone pi ye gi lawyers ki yung pi tani go yung sa yung pi wo ban ti pi wo to nga cara police police kan te kata kalau ma to ko ba kuli ba direct street pi ma kam de yu ha gani ki jala gani ki street ngi kater wadang yi ba to pi wada ma gani ki feel gani ki law policy ki kamon yu bi gani ga reservation policy siya ko meno kali pi ga jingali jipang yung reservation policy ka reservation la ya klami ya reservation policy man daw hapaji ya ga history man nado ki porba man chwa kaman wan ga reservation wai ba kaman form gi ga reservation hagi ti ki por form gi ga kamwa so person yo khasi man included yo joint ya ro ta so person yo goro khasan ya gini gi general wai wasan ya gi orders kate to ka jing la yung reservation hagi por man chwa ta kamadam ka need of overrun kate to kamu revise ka lani puntame ka o ya jing khar yung hajing to ni reservation sa ko man yagi ni nong pangki ta ekoplay le ya ga justice RP go man pi nagi konhon hajing hapo jantia ko da pan
kelam hajing itu reservation. Dan kalau yang ngalang asnya man MK mi go reservation wo review wiga for a good cause obviously. Handrai tangwa MK man gi point wo ya kelam itu wo man kijing mentos ke dia gari wajai beruyong i. Nei bah lada kelam besian he igale man Dapoi se por wo sniaw itu gate gajing ya sniaw ya per jai berune itu ini. Temun man MK hau pa ya gatele knang yo lagi gate gajing sniaw ya per na jatia hakariam lani habuhoi lani hegwan kita nyong jala gyong i. Te MK mu perkara hai de met na hajing to reservation. Aku agak tible itu gam ba boy le sin mo ambai hangal pusna to ba tu ga rooster system ki gitu ga manja hoy batai bi mo in detail gitu rooster system batai detail sore mi tangwa man kulame yagi benta gi bato yang rooster system nei ba yo pi rooster system to wa one hadin wa dadawa nagi ki sanyong garo wa MK manu pekerja mi rooster system hadin wa direct code juga sorka Te nanti daw man da pangkrekam gi roster system. Ta hagajing yo yung ngan to man hagi poro mencuakan po yung roster system. Po yung ori de kre man da sajaga de thap kitap kre. Haga MPSC lani haga DSC. Ta just ket man kat kami jing sang tho yung nga lada bakala le man ka jing sang tho yung nga to roster system just ket mto kre ga ha ka district selection committee. Ka district selection committee lagi la ka jong hawa daong ka district selection committee man ka dapat ka dukat ya ka district wise te kadwa ka roster system man kre kam go ya ka state committee mendur ya ka Meghalaya State Pollution ya ka Meghalaya MPSC Meghalaya Public Service Commission te ka roster system itu kre ga ya ka du ya ka MPSC nto penwit ka chaga DSC. Takamo yo kate man wadda eda horogi watawa yaga DSC le rakta ngom. Ta sai bi jing sa thu yo nga yaga ni roster system watawa man gajing dawa to open ya rekat waga wagita gi nado sedang code of year yang 1972 hadogan ni open ya rekat wagi gero wagi kasi. Te nai da man kta ba go jing to gani. Landai la dongan gi ka pangkre kam roster system to lagi nei ni chikman to do lagi naga naden te kam man kata jing do nong go kro ya ga jala ga yong ikam tam ya gari kasi u jantia la da pangkre kam ga ni roster system te just kan to pangkre kam gi gasa kam yo pi kam ni dap tu em go tu gi auri gi no ya ni reservation policy tu ga mi kan roster system tem to ngai lembakla to em yo ong gi man ni reservation policy hap change ga man san paus nem namre hap pangkala gi ka namre lai pet go ko chu namre cha yo pi ya ka wan policy man ye ga amen sa ko wan ha ga jing to ga progress yong por kajing dawa yung apor. It can be amends at any time. Mi wong to kates nam lani ye bo ye por sans nam lani chipaus nam lani kasans nam le. Kam tesa handrai tangwa wa baharu janto wa ye gaw amen wa kajing demand yung apor. Wa to ni reservation policy. Nei bahala de ba ikam tesan paus nam lani chispas nam te kayi ga garanti wa gini gibru le gani raw im gi hodog ategs nam. Tabha wato lada to kam hi wa kat kam ga lai yong jug yong por lada to ba yeto wa men ba iga time to time yo pi kan ni de sofa percent juga garo sofa percent kasi jan tiada ga involve lang hete jo nong te man kat kam ga ching sa tho yong phin hete man sai happy ga man gi population khen lang yang garo yang kasi jantia hagovi ba khen lang man sai ham te marstan sa yo bi la da pa ma kat kam ga population wise na do gi MLA la pa constituency wise dang bon ga kasi ga jantia ya ga garo te gani ga pra paul ong ba so paul ku duna wa man da bakla go just ke to we gi garo alis le paul ni arposan te ino yagi kasi jantia daras te kita ni higo ong MP kasan bersan yung odas te gi kasan bersan yung general kasan bersan yung odas te lada MK mun man hejing yung lada to man upan thame ya gani ga reservation policy yo bla yu em gata gajing snyao ya per no do kasi jantia
ugoro lani yola UM kata kejingnya pra ya pran hapo ka state kyong I ta bahano iwa we no ki ka sarkar wato prapa percent let it be open category yo kasi jantian garo haya gini gilitra umman by ko specific on the merit prapa percent te gini ga kasan percent yung general san percent yung order te iba ka gani prapa percent ha produce kasi jantian garo umman go open te yo blood no go UM kata kejingin snyaw yo per jantia kasi lani iwan nya Katan kamun yun pika mo eman ga boy let's say eman go pa yun kata keduru tawa lar prapa persen burok just in case prapa persen ni burok kasi jantian karo tegi gi burun gi em cete cek shilong kiman gi facility yang ki kita gi start gi tip yang ki derap man yi advance ki takam te man em mo gi jingkta yi iwan gi wa memory advance kam ke bom yi compete wake yo pi we am ingam ngate mindset im ye compete mto aduka ha shalong hi hinraya ga all india le la da paji ye ga IAS le iduna bhai la da paji ye ga IPS le iduna bhai la paji ye ga IRS le iduna bhai naga ye ga daw wato we am ingam ngate mindset im ye compete tanga nga jan kate zo go win naga challenging ye wato wa langba ga ni ka prabo percent o man no ikate mindset wo am you compete bai la da man ka do man le tamada emi kita gaman you compete tadaw you compete mto duka thaga state hanrai watchaga national level le ta hanrai halli yo man wato kate bathan dai yu nyaw ka won don hi IPS lan ni IAS na po district yung ilan ni na po state yung te hanrai de emi gaman competitive te man kamtam yagi nomi kman le em kamu bo gi yagi coaching hagi district wise yung ki kanang wile yung man go ga movie naga ya jingyarap iki man go platform kanang wayo you compete yagi exam yung MPSC lani yung DSC lani what ya ga IS prelim lani ga main yung ga IS le so ngal mencuri ka kata ong piman kam daga mindset kata men se compete ne ba berkat ba pe kat gini gi post ki to deserve la yo digum to deserve do wa so perkat gitu ni te jaj bro gam tam ta amta malah gam ta what do lam klau pemi pertut ba ni UMP orang yi salang sama all gam kata mindset yo am go we interview on what why should we think like kasi jantian garo we should think like Meghalayan that is very good gam tar kom man la am kata prapa percent kan hanga la personally la em kata prapa percent sekian man you compete le nya bang ba gitu gue yo la mem de discriminate mem de kata kajing yasnya auto unfair go yi la ni ngamte it will be specific based on the merit kajing study man deserve it yo yo fi kam ni dep tu ya ha shilong tu auri gni ong gi yo fi so percent garo so percent ye gi yo fi kasi gi jain tial ong gi na tu man la da e fi gatte taman ji ila gi jain ti hab yo te yo fi ko tu wan ong gi man la da yo wan ga jain ti ka kasi da habi khan lang wa go war wa gar boy gi ji la da hab khan gi ki taman ye gatte ko mon mai da yo fi hajing to wa ka tu man bon gi brum sa thogi yo pi ki kasi em gi ka sop tribe hitai ma tala dapat yen ni jantia em gi ka main hi to ga jantia em gi ka sop tribe ke penar la dapat pi schedule tribe yong ki la thogi penar ne jan war jantia kam ter kom sa te man hapa ye ki te ro de mye man ukule me to wa ye ila hab e gi ne te man dimani hapa ye ki genuine reason la to genuine demand yong i yo bai tala to memang genuine ke jing demand yong i mye yo da lai lai pi ngai pigana em go to go ongi to igi penar to gi sop tribe yang khase pat ngam pe mo ong de hewari rata hado kate lani kulamare ye wa man percaya ke sentimen sing bile sok tangoi wi don hi ko ong ne ba nga jo pura ye gi kot yo bon gi kon ko win go kot ko pura bha to go wa e bertot ki the coronation of giant Jaipur ta hagata ko kot tho gi yaga history yong giant kingdom ta hagata ko kot mention gi chibon ha chapang yong ga existing yong gi giant lani hete de include lang go gi penar gi ki mikir gi ro dam lang gi hagata te kajing sa tho yong nga hi to wa
what the sorkar Assam hagi digi por hachwa wo yo ya state kyongi recognize ki ya katego ongi the United Khasi Jaintia and Autonomous District Council te panyo wato wa em ka jing per ha produce khasi wo Jaintia nei te daw igiga the United Khasi Jaintia Autonomous District Council te la to wiran hi nga jing sa tho yonga la to wiran hi te man nga tharai we de ki the Khasi Hill Autonomous District Council there shouldn't be ka Jaintia Hill Autonomous District Council ta based on this reason nga jing sa tho yonga to kini ki artaliman gi chipu that is Khasi and Jaintia te panar manu sop tra yonga Jaintia unto sop tra yonga Khasi Mihab de wong mihab de wong umini kasi umini kasi mana prakhat kam tu ka podcast wan doktor mormen la mana khanna chpanga story history yong Jaintia ma man da sha tho man pya ga Jaintia la man i kam i man wom tv ga history ri han re ka history yong Jaintia than man go advance we were what la da Ngam ba kla man what ka Khasi man gipat yong ke Khasi la nang happy ha Jaintia kingdom nei ba ai por badang Sancharus em Raja Singh mo ha chodo cha Bangla sa lehat cha de cha ta cha katai Barakwali kintu do ki pod yong ka Jaintia kingdom te Khasi bathan de man emu gonong Klau kingdom ha ka jing Sanchar yong Tiro Singh te man mongi Khasi kingdom ne kalwa ye ka Jaintia nongi Jaintia kingdom te pan yu ha ni history batai chego ba ka Jaintia kingdom de access ko no do ki por wa manchwa ki wa impuyo state te ka state one go hadin te man pan yu ka Jaintia kingdom de access chwa go no do manchwa te man kata ko ongi man iu ami Khasi na man kam man ho pa mi tong mi te man de yo chwai de ka Khasi man hadin on ka Khasi man ka state on hadin yo state i one ka Khasi te man ka Jaintia kingdom man kar wada em go hachwa yong jing yo state kyong ni ko au wi bi hang ni reservation policy ladem penbait permiat bai ga yi hai jing yo yong pi wak daw kta ba ga i khna ka ro gi wa daw apply ki ne ni skmat yo pi pan ma ne bha ka ni man go hai jing to wa ga yap em yong ga jaj bru yong i Ngam ong dukat ye ga Jaintia handra ye waro ke Khasi Jaintia hila ni wo goro hi lada mi ga pan ba ha ta rukom go wa ya hadur de wi hun lang ye waro nga thara ya man daw mi ijing ye kan ha perdi yong ni gi le dali jaj bru te to Khasi Jaintia wo goro daw mem ite jing ya syaw hun horo galyang daw em ga te ga jing ye pat khmat wi yo wi wano goro la daw chonu yo Khasi la ni no Khasi la daw chonu yo Jaintia no Jaintia la daw chonu yo Khasi la ni yo goro gam te ter te man mem de ga te ga jing ye tali ha perdi yong i kam ga state ri bro go wi te ka jing do nong go kro ne bha le to la demand ye ga separate state le daw ha pat ye ga population te iman ki chi tro ron hi te bhaw yo ye ga state le ne bha ga sarkar India daw pat ko ki condition yong ga jing yo state ka population hado ga square kilometer yong ga thau daw pat ki bonjat ki kita ki kondon te bhago te hanre i habi wo podiang mo to wa i kate man represent man i go widan ni state te to wada kontup lang ye gile li jaj bru Khasi Jaintia ngaro te am kam ba man wa kidigi expert committee wa upon wan dur bagi ga te reservation da ka wa ye hun lang hawaro kiliang lam kam te man daumi kate ka jing ya kanat lane yo le se ka jing ting yong a de yami bathan wat kate ka violence ha perdi yong ini little tribe te mkwa of yo gam kite te ka jala yong inang man ko em bha bo em jia gam kite ka jing jia gam jia inu da po Manipur te ngam ko au jia ha ka jala yong i kam jia ha Manipur te kar wakam te em kam ya gani ka expert committee wa uchim go yagi pon na woro giliang wa wakam jule po mandur go yagi reservation da ko yun lang waro na ha perdi Kynpham ha perdi ini li da li jaj bro yo phi ye solution ye gani ka reservation policy taman lera ong pungkhen jaga ro na la
ga hai te ga problem smi ba ga phak ni nong garo ki ngat ba chan ngat ki nong na em ba te ga ching kamodong man ga ching kwah yang ki la nong ku yo equal ba te la wan da ka prapa percent wan for all e chan te khasian garo sa dur phi man go yi u chia ka te mom yi ga ma ta go yi ki pen man kam te mom yi mo hai jing sao tho yong ai la da ye lam ye gi le nei ba ka te to go man go yun lang e woro nei ba du ka te no ni ka solution ko ye pun hun woro ko si join tian garu nei ba mong dei hai te man wa unfair go ye gi join tian la ne ye gi kasi la ne ye gi garu uman ba ka to based on your performance te hagani ka prapa percent tala da pi deserve pi la da yo pi nyau paule we have to accept wato pi man deserve pi ka to go post la ne gi kam gi wato yo pi te man me wono de wong wato unfair go ina te uman don hi go hani to EMS to EMS ni o record la ne wo yele gi competitive exam kanang yo manage kamat tala da yo san paule yo so paule yo le paule yo ar paule da man balance ko man fair and square go hawro giliang te yo bigaw man kan ni mo ya kan ni ko so percent yung guru sometimes yo ito wa bon gi banta gi wa ugoro man miu pandem ta sab I don't need to reservation kad wa da ba yo specific do yo guru te yung ilam ye dig yala nei ba da embathan ka ni ga roster system hay por woman chua hay ki por gi woman chua man dang ye yala don la dam ye do guru la dang ye yu thap da ki na perdi yang ikasi wa jantia ta kamu man katte wan we se kata reservation yang guru le ne bhai le myo de yichim ta de ikasi jantia ta kate to ka jingta ta ladaman ko open prapa percent ta pen yu man da man go man de yo be chimta ta msap ai dem wes de kata ga ta reservation pai le de ong pi kam gi doktor duna doktor bai po ga jala ga yong na ko kota yang me khlia duna bhai wai le to ka daw to mandali pure em gi wo mem disaf yo ya kata ga jing ka kota la pure doktor la en pen pure gi dai bor mana pun pure gi dai bor teman man manda declare kata university ki unfit uman doktor gi to wes no ga kota reservation te mkam man usnya tho ito de mkam u yo ida ki deserving candidate te upha se kata ga kota kana kata kota yang sarkar me khlia le go wes tani te daw man ngasyaw ganito ka best solution wato prapao open category among khasi jaintia an garo 15% ga general 5% others man ga kamu man ga mchua la repe ga ha ka population ma mgiwa ong yo la de population tanga hajing yo nga wato la to ga population boy la se ye kat ni boni khasi boy hadin ni se khamat boy in gi jantia bon population tapi kamun jing yo be tan yo binai te daw sa ong ai pi mun man mkam u amen ya ga reservation policy time and again mo boy daga time baw uman san paus na ni ar pausan snam la de yo mkam go improve te ye go improve se anytime te yo binai te daw ong ai pi mun man gate go ong pi population le emi go ka side effect tang wa em gi bru gi aging mud kam gate te han rai nga ong expert committee will be the best ko we ga ne bantai wo bahatam ne bantai wo bahaya ga oro ka steady oro go wi te yo hi lada kamononga lada lai gi lamba ga population de jingjar ha ta go suksa go ne bha la lai kat kam go population on I'm sure ka jantia yo go do 15% nuni ne bha la da pa ya ka ni ka area yung kale la ne la pa ya representative yung kila yung jantia le man am go dunya ngodon higi omi khaman takar wo ko si one MOC if I'm not mistaken the MOC arpa ruma arpa nyamante ko si nomi khaman nomi khaman tara lai gat kam population specific ubes wagi constituency wise dem the ubes ki area wise ubes ki ka per square kilometer yung area kam jole ubes ki jaga population yung bro te ig population ha po jan ti arang runango compare waga kasils to mai lambaga ni ga roster system man do open crack kam gani roster system man da gata ga post da man yung garo man da penyikan da revise kan no den den kata
Ngana ba ngani roster system man pur siang thok ba ka. Yo bi ite so wang pi roster system to kat kami jing do wa yung ki naga code wato mun man pengkrekam no do code of year yung 1972. Ta na do code of year no do yo July mun man imbalance ha ko wagi garo kasi jantia. Ta mun man lalai kat kamu di man yung ki ta pen yo mun man kasi jantia there's no hope of yo kreu ni kaman. Mun man for the past 50 years ni kaman. Temun man backlog no go yagi kasi jantia temun man gani man go unfair nei ba habis juga performance le nei ba amye wong to wa wale banyi gi ko ro hidi ki por nei ba akile they were unfit haga to ko por de how unfit ki that's why ka reservation yung ki de recover no dagi kasi jantia te mien ki so bole mo to wa ki kasi jantia le banyi gi haga to ko por haga to ko por no do nya ho ar nei ba haga to ko por te gi garo bon hagi woduna study tip te nei dei damun man hapa ji le ya kates mto ong mun man o kene igi reservation gi dai bor nei ba haga reservation gorim ong gote in case le they fail any of these three tribe it can be accommodated by any two of this tribe le any of this tribe tamun man they ye accommodate haga to ko por Henry kat kama kanten da revise kiga tapan yo man da hablai ya ganiga ongi man garit kanigo chaden mo intro yang ganiga roster system tapan yo man ta bhag yi kasi jantia dang nista bat pega ma kwa kolam do win to pega dam dang nista bat dang pega ongi ki top 5 states kiwa do hopo India ngai Hai number 1 to Bihar, number 2 tagi Mkla UP, number 1 Mkla Jharkhand. Waso pag state ki yung Meghalaya, wasan Manipur. Piga mon sinya piga tani daw ga state yung iman ongi ka dapsya ka tagi top 5 poorest state ki wado. Yo bi lade iklam ya gani ma. Mon man ong ba state ki yung iman chua memang ko kawaman gani. Lada pa hagi in terms of education le ka state ki yung iman higaw ko kaman ni ba wan na bar state le jong wan purwa gi shalong ni ba gin still gi ama shalong man gi top te nga kamo ya por dang ya la score dang ya purwa man chami to man uburu wo pas meter ga hiti por to man valuable hata ka pas meter ni ba ile to hiti por man pas meter uburu to mem ka ta feeling ko jing fail subject ka jing fail subject man nang yo promotion ha te kawa man kani wan to man ka jing fail subject dang yo ku class te man kani to ko wi nagalar ko pansuwe kina u MSM gi competitive ta da man ga state kyong I man natlot ka education ka state kyong I automatically da tlot chwago ta chwago wi ga daw on Congo ko arto ka economy yung ka kaya yung ki imbalance yung ka flow of economy hapo ka jala yung ni dei daw man no yun o gipat ba ya ka jingdo yung state kyong ini ba wa ka economy yung kami kaya mem de flow go equally tem yo de yo man yo chaw do le do plant chaw yo le yo plant te MK man u control ga flow of economy yung state kyong I kanang yung man balance ko yo ku yang state kyong I gang por man chwa te niti daw man ka main hinto ko nang kong do to ka education level yung kami kaya to ka man kani hijing yo yung to man down hango tem kam improve ya education policy yung kami kaya te yo wi man yo compete ya ki national level tem kam improve education sa so subol ada one set up kini industry ma kini company hai kam yo chawi ki state chawi ki da kam gi Infosys kam gi company gi per one set up tang wachini dun aba company gi one set up ni daw ma ai kam to lada nga ai jing sang to ma connected pin ba jing sang to wa lada one kam gi company gi he na tenya na mainland one gi one set up ki man embe gi jing ta tang wa busun ga ka economy yang I taram ta na ga ta yo bi how one hi ki company obviously the one ragi investment taman one ragi investment to economy the boom by go ka economy yung mahilya te man chong ha ki ni ki bru ki wa chnai ga an kamon man te gi ni company yo pen jensur gi kandon le kam jo le yo speed ki company one
kata tak kopi nak daw go wan kong do kadaw go aron to hedging ke lan ma ke problem yung i company to ke lan ne bha i ke state yung ito mon man myo man owner daga sarkar man owner daga dagi berupa ba te cham jinjar ki company u the ki thaw na ne bha lang ba jing kre kam yung Meghalaya regulation lan transfer man cham jinge ki company one set up hapo ke jala yungแต่งามองมันหับปันดูอีกกับMeghalaya land regulation transferหันไรตังวะมันกำโทกสอดการได้กิวิตวันกิลัดกับมันให้จึงตัวไว้ company มันย่อยวันก็จะ job พอกสเตทอย่างนี้yo phi kami ka tuntu ong phi mo gini company one set up ki hame khalya wa negilan nong tu wa to om on do government te ye ka te won topic man ong man yo phi kam chabar chla ma ki bon ki bru do kre gi ne phai le to em gi company bon cha yo kre gi te kam in hame khalya i dugi thokre yang kre sarkar ban yo government ban te yang company mjoi te nga jing sa thoi nga mjo ti ba sai ye ka tuntu ong phi nga du ma chwang ong jing sa thoi nga jing wam cha ka government lan de wam cha ki sen na yo wan ka company chi na sa sai yo pi pai man nga ha ka so san malang le de ma ka sentiments yung san malang le tip ha oi wa ka sentiments yung pa ba le tip ha what ha ka sarkar effort yung sarkar le tip ba te kajing chem ko yung hito man ang ba ki company ko ay ba ki wan tang wa bun ha kita ki problems ki wa ki company chem jing jar ki wan po ka jalang yung ite daw ko mo ngai pi ka an go chnai ne ban tawo ya dai ta hab em ki se wo ya dai ne bhalar e lar re wanan gile daw explosion ki too much an le da man daw man ga jing te man i ta han re i to podiang hi ki company tang wa man to common on tv thola do to wa uki company ukumen gi wan chapoga jila gi yongi de wo pensunjor gi an malumala te hanrai man wo te wani ha kata ko mom ho man tre wani ha poga jila gi yongi te la ko ri kata ga business ko to lagi te man ho ha move gi man ngawo man go visa sa yo pi lai pa bari de man dur em ge periods ko wa mention bi kata banai la ni kata snam sa bi tu ga ri la ni gon ga ri te haden ga jing ko dong go visa yang pi dah mi pi nang tu ga yo de sa nang tu ri man lokam ki tu gi an sa hap chnai nang yo one company yo ye gi generate employment ye ga state ki yong teman la kwa gi ne slam la hap new one hap new gi time to time amba kata ka big role play na sarkar na sarkar no nagi nong chana ai kamun chana ai ge kata wa mana pa ini do kre ini wa man unemployed kini ki kena students kan ni gu pas man pa chur kom am kam yo ki company ma man am kam company phi na ba wa yo kre yo ki ro yo bi am kam ba nei phai le wa ngo man i ka te dang ye nhau te company nei pha pa mo la de pa i ya ga mar po khandau ki wa am ga jala ga yong i la de pa ya do mo yong la de pa ya do ga dein la de pa ya do ga ki mo per o supply ga jala ga yong i nga jing sao tho yong nga to ke economy yong Meghalaya to dong go to man pik ha go hanrai jing sao tho yong nga no to wa nei daw mem kita ki policy ki wa ka sarkar chim khia go chuna nei banta wo pan kre ka me ga jala ga yong i te man tolon no ki economy yong Meghalaya te la to ka sarkari em go ko policy wo pan kre kam nei banta wo ku ga jala ga yong i nga jan man cham jar re ga jala i do ga te ne bha ga jala yong i bon ge ki jing mi ha jing to ga renew ngau ko libi ke ni gelas ma gelas cubo kamu tu film nayak depai pihak tu film nayak cubo one day ma paman gipi tau CM yang state kayi kwa pi wan rak jing kelas state yong madapi ko boleh cubo ni ka question ge ong pi man it's hardly man human ngam te ma nei bhala dapai ya ga tu to go one day show it's a film to ka realities ta yo pi sometimes la de kare hok pi ka do kare hok lagi bru hardly believe ki pi to pi kare hok pi man khoj pi jing to ga jing kare kam ba yong pi te la to ka chance ko nga yo man ka wi na ginong mi kman yong jala yong ilane yong state yong i firstly he perchango man him jikan ya ka economy yong jala yong i horo giliang
Wai wa segregates yagi employments yung state yung i hura gawi. Hadok kadwan man kami ubo yaga budget yak state yung i hura gawi. Damit wa upat yagi ni needs yung state yung i degi demand yung ka. Wai wa kamon pala yaga state hagi ubon gi banda department wise. Taman da yaga economy yung state da run yaga jalaga yung i daga jalaga yung iman go happy. Kam hi yaga jingi kre lang hawro giliang ladai nga hi yo man gaw future kamu kalipi tu jingili tangwa man tip ma unos te ladanga hi yo man gaw te future yung chief minister yung state yung i kaw nang kong do policy to wa kamon upakra kami ya kini ki assisting law wa kamon lada kam patame ya kini new law kanang wa yo yi man upamon ya state yung i ko man very compact yo bi pat manda ya prai hewan iwan benta ma laron ya family yung i yo bi manda ron ya family yung i yide jing kam yung iwan kong do to gadawai ka man ka skur ka bam gadi ka laj ka kini to jing demand yung bruha ka daily life yung talada gini hibyanggi ta ka state nga tharai jan brum kam deu uyuki plat ya kata kami ni to yuki uyuki te talada gini hibyanggi tengah nga jan bru dah happy lepa ta ka state ora go bila dah happy hinga te kani to go kam kamu chief minister concern ka wanang kong do to pa yu yaga hal dem te pombiang na dong chodong dem te ko ar pa yu ya kamon ga jing supply yung electricity hapo ga state kyong i ka wali wan kamon ka kaniga yo ko yung state kyong i kamon pulai ga budget yung state kanwa yung like common unfair situation ni yung man go waro ki department mo do na paisa gi kanang wagi one project like you stock the one ga developments one ga kajing kamen ha prodi yung inong chuchu ga jalawra owi Tahu yo fikir tu orang ni last question tengah kwa aku li sevi no clear me la kwa aku li sevi man kata ka curiosity yo yang ngas kata kwa aku li yo fi man ang man kwa otim to mjem la ka kata ka an nong dum yo ka dan ter kwa otim man ang yo fi kam gini gi minister mo yang i em secretary kam tung man kwa otim kacing ga yang kisa mana protes ki bro kam tu ma hagni reservation policy gi wi dan metera kam gini gi dunna tu lop cing tu lop ki bro gina hikai gi teman man protes ki bro yaki kam tu man yo tu lop ki lene yo gi kata kacing kwa yang pajba man gaji ga open man yaki wo hagi manu ko tu di cing demand yang pajba pe yo bi ite sa yo bi kam ong epi ma man i state kyong i ami haga financial crisis ne bhai le to i 6% ng budget depending on central government khande 4% ng yung central government 4% yung state yung i uber gi wan gi development project la ni gi wan ching to gi kam yung jalama te yo le si you man not 100% sure na yo le si you man wa nagani ga khande 4% slam ga central government open po ga paisa lane yung man dapan po ga paisa le bu bangi ga yo ka interest ko te man delay go e gini gi kijing kamu mitu kijing tot kusutulab yagi department of fair lani wa kijing tulot yang sarkar yang i generate yag revenue wa ulai u depend 100% na central government tamato i waji ta man nga ocha yag state government yang i wa please man perchang generate yag revenue yang pi tibi ila ka GST le pi de yo collection ni pi yag tax ko fair teman man please develop yaga revenue yang pi ulai pi depend ya ke one 100% demand ng central government ba talaram manam depend pi 100% ng central government ba taga state kyong idaman go self reliable state taga man kani idang man iganong krong state wadang depend ng central government kande pau and purchase pa ng depend ng central government bon ki developmental projects kamu ang pigam gayang mo siyang po juway ile pending go ministry of donors mye de go ya ganiga project na ba mye go submit ya UCC ko ang utilization certificate ta manam mye go submit ya UC te kamon sa ganiga ministry of donors u ga ki ya paisa wa tang ta paisa da baby ya first installment
mye pi u age kan kawan pulur pi ga do paisa kaman pulur pi ga do paisa ta kaman aspect pi we ga second installment nakata daw to ga musyang hita juwala sa tan ga do ga mo man gani Itu kuli biang sengah biang kata strike biang revision kali sangan gini ginong hikai mo ginong hikai kata tip putih gini go kre ha SSA ginong hikai labon gini go kre cha yi aja SDC kil bon go dok tulap ni daum ai ke tu wat dok tulap kam tu pai hai por mo man chua mo in bon hagi kam no hikai mye kala ma du kam yang hikai yang the council wat kinong hikai SSA le man chua to what the sutulab ki dagi district council hanrai hage pusnam bakla bha hosnam probably num class danga daga crisis lamba class sedang daga crisis ta take over no state government wat kinong hikai SSA le om ye district council sutulab ki ta chim bakli no sarkar state ka ta nga jing sao tho yang ai le daga district council ye go pengkrekam ya ki jing sutulab ye kinong hikai hagi porwo biang nga jan state government take over ko ya ka tuga problems ta karom ye district council take over no ka daw ito ga district council ye go improvise ya kita ki revenue yang ka te sa tan no ga man jing sutulab yang ka council yo sutulab ye ginang kre yang ka kam jole ye ginang hikai yang ka ta ka daw ito wa district council mem yo ye ga direct funding kamen hi wa to wa ngadaslam ha klam ye article aspa propau wa article aspa propau to ga win ga lad weng ya kejengnya yang district council kena wo one ke direct funding haka council direct mduk de ke district council yang iulai lang baga DCA te kadwa ke district council dia bago approach by direct yang central government dan ni one baga fund haka council fund te mana one ga council fund man datibi kan ni ga paisa am kami na district council na tadi yi one manu sutulab yagi nang krayong i hawra ilyang The one last question ma chwa pang kuren ni ma one last question yo vi man iti kinten tip ba phila yo ba film komo yo tu brusa mano kwa man han na galeng yung pi komon ga komon nga man komon ga jing snya yung pi sa preng ti kinten wa man igi khasi chantia man daw man ginong tong nan hiyong garo em ti kinten kalam komo yo tu kalam wo he em kalam bruna ta ke pi man snya ba phang te kinten jing yung o sa yo pi katuman ko ka proverbs ma nei bha I man cha san chari hagi bituan gi jai bro te man daman la pai ki nong tong yung gi bituan gi jai bro nei bha man cha san chari pen yo man khle no I da ki bituan gi jai bro kam ga nuksaw AP ka Tripura ki tripasa mye di ki man gi tre yung ga Tripura nei bha nei daw to ki the lose ki jaga ka political right yung ki yobi nei bha nga jing sao tho yong nga hi wuro gini gi law gi wachna gi assisting law mo ki wada man la pa gi law nei bata kre kami ya ka state yong hi la dong hi ya katega labor rules la dong hi ya katega MMRSA la dong hi ya katega ILP la dong hi ya kitegi bon kitegi laws ki wa man ki subordinary law mo ki wo kre kami ya ka state yong hi nga hajing sao tho yung nga hiwala da one uchi minister daw barjala nga jan wuro iti gi loweng ng komugi kanang wile yo ibro gi yung o kura kam hagate gi hagpo ka state yung to kam do to kam u retain ya katega political right yung u cement siga katega political right yung kanang wile yo la yu chasan char hagi bituan ki barjala tem ho wando bangali le no one uman chief minister hag state yung ne ba nga siang si wong EP ne ba ka ni ga joint cadet between Assam and Meghalaya like we na wakta bhai ne ba da kami kam ga state board demand yung separate cadet between Assam and Meghalaya kana ga Meghalaya yo yogi on IAS ulai pure lang baga kota yung ki te handai ga man ka te idang ME ga joint cadet between Assam and Meghalaya te man kta go te kami u separate ay ga joint cadet kana wa yo ki IAS ki IPS ki woman kibru yung te kibru na state yung the man yo kibru ga state ng obviously perkat ki ga interest yung state yung te la one no IAS u IPS no barjala o daw perkat u ya interest yung kibru yung ki te daw chunagi ki an gi wa
ki woman man ki favor yagi bruk yong ki ntok ye favor yagi bruk yong i ta yo sometimes you wachna yagi bill support secretariat ki obviously ki IAS ki under secretary yong department of affairs no ta manachna gi ta chief minister la hapsanyu ta la to batan chief minister tip to man san be ya to man iredep Good kata. ta kami strengthening chwa go nang kong do ya ka political right yong i kawa ongi lang baga diga the People Representation Act 1987 kawa klamche bah kawa hagani ga act is already an act mom to de go bill without demanding la ningi is already an act hagani ga an ongo wa to 100% reserve na kibenta ki tribal indigenous people we are also included in that list man ilek emi haga the list what iman kita gi indigenous tribal people teo haga state kyong i mho dom non tribal represent ni kaniga ande la paga no do manchua no do khakan dis pa propon yaw di yoy ga ni ga ka Mizoram Nagaland Arunachal waga Meghalaya ki wa yoy ga ni ga special protection law mo ka wa yo people ha po Mizoram mo no mi kama do barjala mem ne ba du Mizoram hi wa human representative of Mizoram ta Nagaland la du Nagaland non hiu representative of Nagaland ta hapo Arunachal la du Arunachali don hiu representative of Arunachal kadwa Meghalaya no loro de mi ngi mem pokre kamiga teman man yo no gini sandali general seat access sapo Meghalaya yong i man gata ami sandali general seat ki wa UPM po road karuman legislator iti area ta kaniga an ongoto wa mem khang ye pi barjala one page posted yong welcome ne bha kam article ka kandi yung Indian constitution kalamche go wotowa man ye move any part of India you settle at any part of India tangwa langbaga ni ka anyon ongoy pi ye bi sabon dan ye bi election hagi di state Eta yapung kun nega podcast ni ta chapung kuriga podcast ta kama udah bon ki lessons lene ki ta ki kaman ong ki wa bon ki udah TV mane ki law ki udah sato ine ta yo message on phi chapung kuri pun e message phi ki audience ki ong i kam jo lagi lok ki audience ki ong phi wo e message phi message ki audience kam jo la yo phi message wo chigi representative la kawi ga message ki ong ga was yung subha kawanga man jo klam na post ko por wai khamtam i wa yo suk bhai de kinten wo jo klamu Spider-Man mo nga januro apina phi yapat phi ga movie yung Spider-Man ami we kinten nga sa suk bhai wa klamu hitu man chwa kut katu ko film ong man habjeru yaga taga jing chakri yo pa ba mo habjeru yaga girlfriend yung mo te ong we continue sa sukba with great powers come great responsibilities tanga kwa wang wa ladai ami ka powers siya ba chimla yaga responsibilities mana chimbi yaga responsibilities ki yung pimun man iwan ikam na iban tayo bahalang imlang salang man daman responsibility pi wobla iwan ikam tala na man pi ka responsibilities on chimbi do ko powers don hi man mem jumot kata powers ki yung pi ta mai message ki pa ba hi woro go wi kham tam yar lom janti ag yung hi man crash tom we wa ham jang de hai bam jam man yale u ya crash tom wani kam aim ba chakman nei ba if you aim for the sun if you move at least you'll get a moon ta khanang wa yola human sa den ke jalag yung hi nei ba ke jalag yung i chongo ha ki tampag yung pi lada pi man crash tom pi pura kot pi lane business pi em pi chkaman ta kajingku yung pi to du kajingku yung pi kajingku yung state yung ila wai wa kajingku yung bro yung ihile woro pi kublai chipon ta kublai yagi Neighborhood Boyz Podcast mo wa the host pi ngan ni haganing program yung pi kublai chibon ta kublai chibon ni pila kam chu wa da one pi mo har play pi por koridor yung pi ta do ta ni ukun dengan podcast ini. Kau boleh kam col epi baik-baik. Kau pajak ukun dengan podcast. Peace out.